Ngurutano ya gisiasa neonekete gatigati ka mbunge wa Central Imenti na spika wa mbunge ya kaunti ya Meru Baire Baba Kirimangushine na yubundi nebonekete gutangurutana gisiasa nyuma ya gukinya Kirimambura Jamaromba ndene ya kanisa ya Kariene Catholic. Akiaria nyuma ya kigongwana kya misa, spika yubundi augite etete munini wa rais ende ni ontobwa meanki ya gisiasa aremwa gukinya onto Kirimakani na kuga ni batiri mwene misheni agwatire ugeni kendeke amutuma kumurungamira Kirimirandi ya gisigo Ayub na ethiritwa kiringira ndebe na kuga na atirimite bonene kinya gutigira kwina mirandi ya witi na mbere o kaire Kirima akana na kuga utethio tabwa uremi bwa makandamia no avocado ni untu bwa mberirwe ni Peter Munya na Tebundi Baire Baba ni bonanite kuthimana kathari bonene orina ndebundi atumirite na kwenda gitikio bunge gesigone kiu Kirimano ya kenda kujukia gitikio kwa kibindi kia bithatu muthingatanio. Mwandiki wetu Wanteto Mutugikare ni atemanitie na Bairiba na gututumira riboti eje na njira ndiku. Siasa ne chigwete mwangi geni niga Kariene primary kure na kiudhurano ya kanisa ya Katholiki ya parish ya Kariene. Gatiga speaker wa mbunge ya Meru Ayubu Bundi na mbunge Kirimangushine Baire bakionanya gucokanira migambo mbere mabundi akiuga na aretete DP kithure kindiki kiathoneke ki inde akiuga siasa chethera chigitonyerana nikyo gitumi atiumbire kwija na Nguchine akiuga ni urongote Ayubu etene ni batiri mwene parishi na akiuga ni wotumiro ni kindiki ari kuremwa kwija na akiuga natumane ugaga ikinya Wengwa ntukwingi na akiuga gute siasa iria bothugucine Ayubu ari na siasa chiawe na akiuga Ayubu ating'anairwa rionthe aturaga ndroene katesie Professor Kithure Kindiki gwitikiria kwijaja yeri idea kwa unidi Ayubu de Ayubu ugwe father munene akarinde guru iwa mwere ugwe munene ninkuigwa ruritho weyete na aya no teyete gwakwa ndenda weya gwakwa na ndenda uya tariki 15 ni undaigirwa uga ukagita muntu ekirwa mambura nyenje ankwenda kumpinyirite no ntanarwa munene abatikithirwa ariaja akie Mungu agatwa into bibinge lakini no nto siasa munene akarema okinya tunakumbirite ndeya nkwire akeya Wengwa kenda oro kwara yorongo akiwe siasa tomotulia gote siasa ere abutho guchine muntu ina siasa ya wewe na ketho atura ndwene nyo muita korwo tura nkoro ne Bungini atongeria barabonanirie gutetera mirandi ya gwiti na mbere mono Ayubu akiuga gatigati ka mirandi iria agunie nayo Central Imenti nethirwo akibaretera mbewa mikandania na avocado na Kirima agicokia uga nkatho cionthe ni kiringabano agatene Peter Munya ni untu ni wekite kirimbanjeti na Ayubu areta maturene na kou akiuga tikigina kiawe kiumbe atumire kureta mbewu eje tauria kuga mbewirara ejanaga ruwa mono kigina kia waritete kuma kirithirikari eje bagute factory ntakinye mwe nkaburetera mibukando makandamia na kawa na uruga bukwendia nkandi bukendia kawa bukendia mibukando ona Munya umwire we county secretary wakurukia kero boga thirikari county no mwanke support ya arimi na mikandamia na mibokando ndaraya na kaona mikandamia kandira itete mndeyo wakwanda kuleta mbecha kwa thirikari rampete atongeria bano betete na mbere gutetera mirandi ya mataja barabara Ayubu akiuga na rombete mungana jwa chiringi milioni 60 na ijerecha gwita na mbere kujekira maturene na kiromba Kirima na atiga gutonyereta kuromba mirandi eu na we mujumbe Nguchine akiuga mutongere jengo giawe na kari ne bakomenya bungwa ngo echa thirikari cha matura na kinyango echa thirikari nene akiuga rojwa bisa kumobisi ni aweba kathurunka maturene monya jaraja atigere jatekeri mata kenda bakathimana ari kujage kirwa na kenda kethira kionani o Ayubu ni murongo wanka narwa na project yenge ya 62 million ejete ngabure iricho chionde mheshimiwa Kirima na kwere mbere ya Kristo Baba uni anankuromba gantu ndikuromba gantu ni gantethia uni ndi Ayubu niromba gintu giotethia antu Baba
bamenyerana bao na nje cio ikara bwega abutho guchinyo getwa ke otethithia atea anto bonthe ibabo gutotije nguge muntu nerete muntu gutotije nguge county government nerete county government bau ne anto bamata nara gwatigere gutekeri na mwongera no ketha bathiurukitie mwongera no ketha thithitie atea anko thithia ukenda mpuruvu murongo na iroyo te auka na ngogera kire mathithitie netiga gwikirwo muntu ungi na kethira nande uni ndauga tukarugura thoko ya mujwa thoko egatembe nkono ngai kuretio gwita kuga no ukuga thoko egathithia atea tena bwi imbie nande kere magatura firefighting egitaronde siasa ene cha mwaka jwa ngiri jere mirongo iri na mugwanja Ayubu mbere ya kirima na ugira kethirwa rinde bene na kari nibo bakethira bakibathurana kirima na wakiuga ati kumakwa ni buu ni unto mutongeri akarungama na mirandi yawe na kinya akiuga Ayubu na ugite atiromba kura kaire na noka kurigara thaiji ejete kwerenchana na kwiromba antu betu gitike mujumbe ibabu bukeja butwathurane buge turenda mheshimiwa ojo turenda ojo nonto 1 2 3 bobo tetwinainia nonto kurate muntu mwa kuromba kurate kirima na Ayubu upingana tupingana to abainge bokumunene miaka 15 kirima na miaka mugwanja o muntu wakorania nguge yayi aketha muntu na ugereu agwa nintenda kura chenu kaire nonto botanthithia bwa nagwa ntie na ndakuthia kira ntu akiwa nakwenda kura Koroki speaker Ayubu na ugite wete mwamba na atarara yete kawa na akiuga we noka twire kugwata mbaru arimi baba kawa na we mujumbe kirima na ugite mwamba wa kawa kari ni bamwije na gikanu kia thaiji ukaria ni burongere roroka iya kethira kigwatwa mheshimiwa kirima kwire unte mwamba kawa na ndi murimi ukawa munene muno na riankugo u ambije area je kariene de antobe ya gunkethera kawa wa kwanja gwakwa kawa kana kurote kuia anto ibaije bongwa mwambo kawanu anto bongwa ibaije kirima nari twareko ka kwanketho ya bange na ya batolekenda kuyo gayero oni ni ampeya na kawa bakuya na bathithia ate ni kirima na ndenda retere borichi urogeta kuya gakarathwa muthiene kirima netere na mbere kuga Ayubu ekethere ngabana wagatene kwa mianke 5 kiraitu murungi na nkuru kia tethira gitigira gwika wira mwangazeta na mbere kumweketha na thaiji no kamuchokerete areugite ati ona ntaira ya miakithano yawe kiriwe miaka 5 weketha kiraitu ethira yue tantatu weketha okinyago weketha kawira ikere mora kinyerera wekuraya muno nanza kirima na bangi balemete kirima kumakariene abothugusi centro gicigo mbunge kia centro imenti nke report rateto shawero weekendi riakwa rietwa ni mutuge kare